Bring them in. Bring them little ones to Jesus. Bring them in. Bring them in. Bring, kom eens staan vanmorgen. And little ones to Jesus. Bring them in. Them in. Oh, bring them in. Bring them little ones to Jesus. Bring them in. Them in. Oh, bring them in. And bring them little ones to Jesus. One more time. Bring them in. Bring them in. Bring them little ones to Jesus. Amen. Dat nog vanmorgen. Als iemand maar zit, amen, voor ik gebruik maak. Amen, preek naar van de Heer om vanmorgen, amen, hierdie inziening, amen, van ons dierbare broer AJ te doen. Amen, preek naar van de Heer. Ik geloof vanmorgen, amen, de apostel, amen, ik wil vragen te doen. Amen, maar de apostel die geantwoord is, zoals amen, gaat woord vanochtend. Amen, met die werk van broer AJ. Amen, preek naar van de Heer. Amen, dat is een voorrecht vanochtend. Amen, hierdie werk van AJ te kan doen. Amen, preek naar van de Heer. Amen, om in te kan zien vanochtend. Amen, praise the naam van die Heer. Die profeet van die dag sê, amen, praise the naam van die Heer. Amen, dat die kind, amen, praise the naam van die Heer. As 'n kind gebore word, hy kind word gebore. Amen, praise the naam van die Heer, ongeag die omstandighede, ongeag, amen, die ouers se omstandighede. Amen, maar die kind, amen, praise the naam van die Heer. Amen, het word gebore. Amen, praise the naam van die Heer. Alles ma en pa, amen, vanmorgen. Amen, nie by die Heer nie. Amen, praise the naam van die Heer. Amen, alle die kind vanmorgen, amen, die profeet gebore. Amen, het wat se omstandighede. Maar hierdie baba, amen, praise the naam van die Heer, het geen sonde nie. Amen, hierdie kind ken niks wat verkeerd is nie. Amen, dit waarom die, amen, soos die dag glimlach, amen, is hy skoon. Amen, voor die aangezicht van die Heer. Amen, maar ons, amen, vanmorgen, amen, vir ons wat die is. Amen, ons doen niks buitekant die Bijbel nie, ons doen niks buitekant die woord nie. Amen, miskien vanoggend kon oma en opa hierdie baba gevat het, amen, na die kerk toe, amen, om gedoop te word. Amen, maar omdat hulle boodskap vir hulle dag ontvang het, omdat hulle profeet in hierdie tyd ontvang het, halleluja, waar die profeet van die dag ons terugbring na die oorspronklike woord toe, na die boodskap van die dag toe. Amen, praise God. Dit is waarom, amen, ons doop nie die kinders nie. Amen, van die Bijbel sê, amen, die kinders moet nie gedoop word nie, hulle moet ingeseën word. Amen, dit is die skrif wat ons vanoggend gaan lees. So moenie, amen, verwonder, amen, waar is die water om die kind te doop nie. Amen, die Bijbel sê die kind, amen, word ingeseën. Amen, die Bijbel lees as volg in die woord van die Here in Markus hoofstuk 10 vers 13. Hy sê, and they brought young children to him, that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily, verily, I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, and put his hands upon them, and blessed them. Hy het hulle gegryp en naam van die gesê, verhinder nie die kindertjies nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Amen. Hy sê, prys naam van die Here, die kindertjies opgeneem, amen, in sy arms, amen, en het hulle geseën, amen. Daar's niks, amen, aanmerking, dat hy die kindertjies opgeneem het, en water gevat het, en die kindertjies gedoop het, amen. Die Bijbel sê, hulle amen, opgeneem, en hulle geseën, amen. En dit is wat ons vanmorgen gaan doen, amen, verhinder nie die kindertjies nie, van aan sulkes behoort die koninkryk van God. Hy sê, as julle nie soos kindertjies kan word nie, sal julle nie in die koninkryk van die hemel in kan gaan nie. En dis waar die profeet preek die boodskap, hy sê, the way up
is down. Hallelujah. Amen. Met ander woorde, ons moet weer gebore word. Ons moet weer kinders word. Kom, amen, om in die koninkryk van die hemel in te gaan. En dit is wat ons vanmorgen doen. Amen. Ons doen niks anders nie, behalwe om dit wat die Here gegee het, terug te gee aan die Here nie. Amen. Amen. Praise the Lord. Ons glo vanmorgen dat AJ is hier. Amen. Om ingeseend te word. Amen. Praise the Lord. Dit een naam. Liam Ezra. Amen. The siege is AJ. Liam Ezra. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons bid ons oor. Vader wat in die hemel is. Here, ons kom vanoggend, Here, met AJ, Liam Ezra, na u troon van genade, Geestman. Here, na u troon van genade toe, Here, ons kom dedicate him. We come to dedicate him. We come to give him back to you, Lord. Yes. Father, we realize this morning, Lord God, that children are living under serious, dangerous circumstances. Yes. But Father, no sickness, no. When we dedicate him to the glory and the honor of the Lord Jesus Christ, Father, these parents give him back to you this morning. Father God, with the intentions, Lord God, for him to grow up in the presence of the Almighty God. I pray this morning, Lord, and as he will grow up, Lord, under the revealed word for his day, may he realize, oh God, that this day, oh God, is a vindicated day. Father, we dedicate this child, Lord, to you. And I believe this morning, Lord God, that nothing can come against him. Oh God, every sickness, oh God, every problems, Lord God, whatever he may go through, I pray for the operation, oh God, that he went through, Lord. Father, you have been with him, Lord God, through that operation. And Father, we thank you for the grace of God that was upon him and his mother, Lord, in hospital. I pray this morning, Lord God, that AJ may realize that he's anointed this morning, Lord. He's a promised child because he's standing in the need of prayer. I pray, Lord God, as this child will grow up, Lord, he will stand, oh God, for his mother. He will stand, oh God, for his father. And Father, he will lead them to you, Lord. I pray this morning, Lord God, Father God, we know that this is the day that the Lord has made, and we may rejoice and be glad indeed. Thank you, Lord. It was supposed to be otherwise today, Lord, but you have protected him in the womb of his mother. You have guided him, Lord. You have taken all sickness away, and that's why we come today, Lord Jesus. We come and dedicate AJ Geestman unto you tonight, this morning, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We bless him this morning in Jesus' name. We ask you with thanksgiving and praise. Amen and amen. 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 Mag jy receive? May God bless. Amen. The first time, as the eerste man om te sien, kan hy